Prabu Bali sampun dados Bali aduya ngelantur-atur ningayan titiang yang punika layon ide sang Prabu Bali nemangkin jatuh kocap sampun dados cakap Bali ya. Krama jagat Bali sang titiang memangkin yang punika karamoni sane jenak sane wenten kering jagat Bali ya. ngarahin mayadnya Dewa Ratu Agung tenjeredan wiyakti panya kiring jagat Bali nangunang yaknya napi malih wenten panemaya padewasa sane ayu jadi kiring jagat Bali pemekas kiring awan mawah-wah rasa karamun nangunang yaknya Prabu maka dasar rantaje itu sang Prabu Bali sane bina terlaut Solanika Nendana sakemawan yadias tunduk kerien kadia sapunika palilaksana nidu sang Prabu Bali sakemawan dan maka sami punika kau capiwan nanging elingan durus elingan pekeling titiang majeng ratu idedane pemekas karamu Bali ini kalaning nangoniannya panten mulah laku panten iwang pemarginya sapunika idedane para penyusun sane kari jager kalaning titiang aturaya hamater kadimantin kadia sapunika persida antuk titiang milatian pemarkin kadiangan itu yang dari wikaramun mangkin kacu
sami daging cerita sane sampun sider mayang titiang halani mangkin iket titiang dados sekarale utawi sekali angin suluh kerama ageng yakti pengabdin manah titiang halaning titiang midar tiang ceritane puniki mogor wastu wento nangen sepat siku-siku titi pengancan ring karamun mangado tatas suk semana adanya bile-bile hararis maka sami karamun sido pari tatas turmaning elingang pisan tata titi risa jeroni namun yang kira ngalangku sianam rehning kawi mudan titiang medanteng tersidu paripurna antuk titiang midar tiang daging ceritane kuliti tuah je sangkaning las caya yakti titiang aturaya ike kawinan banget titiang lunsur ke pangampun nyeri ngapu sianap anjo paramo tukang kebandean tugala pinunas titiange pemeras titiange mogor wastu iadnya sane katur wantah jeluih mau tamu sangkaning las caya karamu diriki pemekas ring awan ring kintamani wastu endang idelu gerah rumah pence kerahajengan kerahayuan silakan sami wasana ningatur puputan titian untuk muncaran orang santi santi oh suksema